Mary Bros. ¿Quieres otra? Ven. Me parece bien, yo... Chicos, Es un vídeo esto. Es un, no, no, es un vídeo, sí. Como llevamos solo un poco de retraso. ¿Era un vídeo de veras o una foto? Claro, por supuesto. Tom, how are you? Not bad, man. How you doing? I'm fine. Hi, Joy, how are you? Great. Hola, Renata, ¿cómo estás? Xavi, treballant. Estàs amb el Pro Tools, no, Xavi? No, m'he passat el Cubase. Ah, vale. Bruno. Fora. Un saludito. Acabo hablando con el jefe. Ah, bien. This is Odessa, how are you? Yeah. Say hello. Why are you... I'm going back to work. Oh, Odessa is not in the... Okay, bye. When you go The basement. Anem al que en diuen el basement. Que aquí hi ha... Merda, l'àrea. Aquí hi ha la maquilladora i les actrius. Hi! How are you? Good, how are you? I'm fine, I'm making a video. Good. This is Ayako. Hi. And this is Ilfanesh. Perfect. Wow. Wow. And this is Brie, Bree. the makeup artist. Makeup artist. I am Mr. Alesh, Mr. Elish. sound maker. Goodbye, ladies. Goodbye. Que simpàtiques que són aquestes noies. Ara tinc una tos fatal. Bueno, total. I per aquí hi ha el pati del darrere, les seves coses, generador i la porta. Ja està. Això és tot, més o menys. Adeu.